daytoy laeng ibagnos ko, inspirasyon ken ibker ko, asumarangget kari biag tayo. Ika ediyo larot tiag asa, adayo magunodiyo ragsak ko, diyo larot kumapaayan ita, iya adayo da kayo timakay kapo. Alangarod umadayo ket ikarik nga agsubliak, italimeng yu ita puso yu, tapno na sayaat masakbayan yu. Ika ediyo larot tiag asa, adayo magunoyo ragsak ko, diyo larot kumapaayan ita, iya adayo da kayo imakay gapo. Nasudi nga ayat inpaay kuken ka, insupapak mo pamasakit laeng tirik na, inayat ka tinalablabes, si kabyag kutay nagibales, di mo pinanunot pusok may dadanes. Inayat ka tinapudno, napinta sa lalailo, ngem awan kamet biyag ko, adakat sa balya puso, nasakitiin palak amo, an alusak isutigasat ko, di munto pulos mauraya sa pulin kanto. Nagsaem, nagsakit, ti inaramid mo, ginundawayam kinalukoy, daytoy kusok, intalek ko ti amin ko, ken panagayat ko, sinayang mo panagtalek ko o biyag ko. Tinapudno, napinta sa lalailo, ngem awan kamet biyag ko, adagat sa balya puso, nasakitiin palak amo, an anusak isutigasat ko, di munto pulos mauraya sa pulen kanto. Nagsae
sakit ti inaramid mo, ginundawayam kinalupoy daytoy puso, intalek ko ti amin ko, ken panagayat ko, sinayang mo panagtalek ko o biyag ko. Nagsaem na sakit ti inaramid mo, ginundawayam kinalupoy daytoy puso, intalek ko ti amin ko, ken panagayat ko, sinayang mo panagtalek ko o biyag ko. Sinayang mo panagtalek ko o biyag ko. Sinayang mo panagtalek ko, biyag ko. Good morning manin mga karapok. Dito manin ti programa tayo nga napuluan sa niweng ti amyanan manipod pailaing dito'y DLS Ilocano Interactive Radio, the number 1 and the first radio online in Northern Luzon. Okay, good morning mga karapok. Yan ti ubrayan nyo lang no kayat yung ako mablaw kahit mapangkayo dyan ti website page tayo dlsinteractive.weebly.com. When no i-like nyo lang yung fan page account tayo, yung di Facebook account nga Rapok ti Karabuko bayan. Presto mabaling kayo dyan nga gi-post dagiti greetings yo, dagiti requested nga saniweng when no ayog nga kay kayat nga mangigan. So dito ti pagayam nyo ni DJ Markson, naging gana tayo ti alauna ti malem. Dito ti programa tayo saniweng ti amyanan. Paket bakla, oh my papa, apay akas taka, unaklagay bindu saan ka bakla, oh my papa, kasandu pa ita, inutura nagwatyo ka ken nagwapo ka, sayang sayang, papa tagwapo, tabarapo met iti kayat mo, sayang sayang, daytoy ayat ko, agpada na babae panagpuso.
agyan agkatawa ka sa kakaagaraga puno tay kunak tanapadasa ay agramayat nalaing nga uman na dinak kunay kagkagarain daytoy patong ko ay nakakuyas langin pagkaalaan na griyuma ay nagrigaten pag maayan na akubo-kubo at payen plano plani amakun ko na agkaramayat nga awan ti serbina kalpa-kalpasan na'y bumilang ka sa nga pulog at pito ay libre ka na plano plani amakun ko na ay agkaramayat nga awan ti serbina kalpa-kalpasan na'y bumilang ka sa nga pulog at pito ay libre ka na Dinak kunay kagkagarain daytoy patong ko ay nakakuyas langin pagkaalaan na griyuma ay nagrigaten pag maayan na akubo-kubo at payen plano plani amakun ko na ay agkaramayat nga awan ti serbina kalpa-kalpasan na'y bumilang ka sa nga pulog at pito ay libre ka na plano plani amakun ko na ay agkaramayat nga awan ti serbina kalpa-kalpasan na'y bumilang ka sa nga pulog at pito ay libre ka na sa nga pulog at pito ay libre ka na sa nga pulog at pito ay libre ka na sabong na tay magaysay bunga na meten tay kumidakitday nukuma lang mabalin agbalinak kumaasingsing nga umay maibis-libisling taramramay mo biyag ko lumabalin kumalan pinyaka urusin ka uray na ganus ka takanin ka uray na ataka itday puso palumin na ka katuday bulong na umay payapay sabong na tay magaysay bunga na meten tay kumidakitday nung kumalang mabalin agbalinak kumaasingsing nga umay maibis-libisling taramramay mo nagkuno nga balin nung kumalang pinyaka urusin ka
kaay ayo nga ay ayam na akaba ay sus nagbakidan no kumala ingka mapadasan kaya rigam at datangatang masapul nga duati agayayam ipangato nga ipababam haganas ka no may masam ingana at di ka mapaksuyan manervyos ka amadanagan nang runan no ingka sakayan masapul nga ingka agayang ipangato nga ipababam indayon nagmayaten tiagindayon nudi mo padasen ingka tumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon indayon nagmayaten tiagindayon nudi mo padasen ingka tumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon. Kaay ayo nga ay ayam na akaba tus nagbakidan no kumala ingka mapadasan kaya rigam at datangatang masapul nga duati agayayam ipangato nga ipababam agganas ka no ay masam ingana adi ka mapaksuyan manervyos ka amadanagan nang runanum ingka sakayan masapul nga ingka agayang ipangato nga ipababam indayon na mayaten indayon nudi mo padasen ingka tumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon indayon na mayaten tiagindayon nudi mo padasen ingka tumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon indayon nagmayaten tiagindayon nudi mo padasen ingka tumilmon umay kameten sumakay tapadasem tiagindayon tapadasem tiagindayon. Yan, madama kayo pa lang nga dumdumanging mga karapok. Dito yung programa tayo sa Niwengti, Amianan. Manipod pa lang dito yung DLS Ilocano Interactive Radio, the first and the number 1 radio online in Northern Luzon. Ayan, nagiti madamang naka-online, wino madamang agbuy-buya, babae ni ti live Facebook tayo, ti Rapok ti Karabuko. Ayan, happy viewing, happy listening, and good morning po. Ayan, kasama dagiti madamang nga nakatutok iti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Good morning din po, good morning and happy viewing.
Yan, dagita man mga buy-buya kay nagdingdingay kablawan man ni Miss Arlene na Kabab Supnet. Ayan, naimbag nga aldaw mo sir, watching and listening while cooking from Singapore. Yan, maganda po yan habang nagluluto, may ginagawa. Yan, nakatune in po dito sa DLS Ilocano Interactive Radio. Yan, kastamot kini Rich Mount Zail. Hi there, yan, hello po. Watching from Saudi Arabia, kumablaw nakman sir, kablaw kumantay anak ko nga birthday from Caitlin Dave Ancheta. Yan, mabalin nga paki-post mo lang nga ginagan jay anak mo nga birthday tapno nasaysayatin natin pintas tapno mangigan na maginagan na Madam Caitlin Dave Ancheta. Yan at gyaman acting kay panagdingeg. Ken kastamot kini Jose Luis Orsted Mata. Yan, pakablaw man na po, gyaman na kuna. Yan, thank you, met. Yan, no kaya tipay lang ako mablaw gagayem. Kaya tiaramidin nyo laing mapanggayayan ti website page sayo. DLS Interactive Radio.weebly.com. Ayan, no, ayan ti Facebook page tayo, met. Nga rapok ti karabuko. Biyan, ilike ko lang di jay. Tapos agpost kayo ti message si Jayen. When no, tumawag kayo, yung landline number tayo nga 078-652-2384. Dahil pa lang, ti programa tayo sa Niweng T, amyanan ti pagayam nyo, DJ Markson. Mga sawa at di anak ti mangalap.
Yan mga karapok, data pa lang jay sa niweng nga napauluan na minsan arabi babaen pa lang iti rapok-rapok all-star. Yan, babaen iti ayan ti album da nga rapok-rapok ti Karabukob Talents. Ayan, babaen pa lang iti pakibinunig ken pakitinulong iti executive producer tayo ni Sir Dan B. Langgaman. Kastamat kini Madam Delia Fiesta iti producer ken kastamat kini Madam Milagros Ara Galano. Ayan, dito'y volume at album da nga rapok-rapok ti Karabukob Talents kaya dadaan iti 17 nga kanta nga kakapintas nga kanta. Yan, babae iti rapok-rapok all stars. May kadwa iti kini Sir Richard Garcia sa niweng met manipod kini Sir Samuel Gamad. Tamat kini Madam Delilah Pamitan, kini Madam Grace Sadam, kini Sir Ray Lagmay, tamat kini Madam Corina Tolentino, tamat kini Sir June Dolorico. Yan, and ganun din kay Ma'am Rachel Ma'am Rachel Galinato. Ayan, and also to Jeremiah Agkawili by Avelina and Cabasal. And also to Marvin Agne and yan to Sharon Galasinaw. Ayan no, kayat yo kakabsat ken karapok nga gumatang iti dagitoy kakapintas nga CD at dati tagilako apo iti DLS Ilocano Interactive Radio. Ti aramidin nyo lain ket mapan kayo dyan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Wenno sa jay Facebook account ay ti fan page account iti rapok ti Karabukob. Babaling kay lang i-met iti agi-post iti message nyo no kaya yung gumatang iti tagilako CD. Kung saan tumawag kayo met iti cellphone number nga 0926-758-8326. Menuno outside Pilipinas kayo agkakalatan ikanyo latan ti plus sign 63 so katanyo latan di 09. So plus sign 63926-758-8326. Ayan, nagigi cellphone number ni DJ Miles. Susunod ti mabalin nyo nga makatungtong ijay no kaya ti gumatang iti gilako nga CD. Ken mabalin kayo met nga tumawag. Jay telephone number tayo nga 078-652-2384. Yan, kablawan teman iti happy birthday kano kini Jennifer Pamitam. Ayan, Miss Jennifer Pamitan, happy birthday yan. Dito nga kablaw ket nagapo iti rapok-rapok ti Karabukob family again. Jennifer Pamitan, happy birthday. Yan, manipod pa laeng iti rapok-rapok ti Karabukob family. Yan, kastapay nga kablawan teman dagiti madamang naka-online tatang oras ken madamang bubuya ken dumdungeg kini Rosie Vicente na imbag nga bigat ti Biyernes tayo kami na po. Yan, stamit kanyang kabsat. Manipod ti Jovelyn Juan Dancel. Hello sir, naimbag nga aldaw yu dita watching from Malaysia. Pakalawan itay pamilyak dita Pilipinas. Family Juan in Dancel, sir. Yan, thank you. Manipod met kini Eda Kasanya na imbag nga aldaw yu amin na po. Mabalin bang nga isem tiga Olonga po Sambales kami, salamat. Yan, nagyaman kami dita Olonga po Sambales, ti ingkay pa nakidanggay ken ingkay pa nagdingeg ditoy programa tayo sa niweng ti amyanan. Manipod pailaeng ditoy DLS Ilocano Interactive Radio, the number 1 and the first radio online in Northern Luzon. Dito pa lang ti pagayam yun ni DJ Markson. Ayan, naging gana tayo ti alauna iti malem. Dito'y programa tayo sa niweng ti amyanan. Dito'y sumaruno nga sa niweng ket adaan iti title med nga aglabas ti aldaw. Yan, dito'y manipod pa ilaing mot iti iti album iti Amazing Ilocano Divas of Isabela by June Dolorico, Amazing Sasa under Dan Langgaman soundtrack production pa rin ken kastamot iti Langgaman Gray Deompok Records ken rapok ti Karabukob. Dito iti sonata nga napuluan aglabas ti aldaw.
Yan, di pa lang gay sunata nga ingkay nangiga naglabas tial daw manipod pa laing iti album iti Amazing Ilocano Divas of Isabela by June Dolorico and Amazing Sasa. Yan, inaramid ken na pinartuak pa lang karapok gagayem iti dan Langgaman Soundtrack Production ken iti Langgaman Gray de Yompok Records ken rapok ti Karabukov ken ulitek kagayem ken kakabsat no kayat nga gumatang iti CD at iti sample iti CD iti album nga Amazing Ilocano Divas of Isabela at daan iti 14 nga nagkakapintas unay nga saniweng wenno kanta nga ti kargana dito mga karap. Yan, babain pa lang iti executive producer tayo ni Sir Dan Bilanggaman, kasama iti line producer tayo ni Ma'am Babylin Grat de Yompok, ken kasama kini ang ating managing producer kay Madam Lou Ramos. So no kayat yung gumatang kaya tubrayan nyo lang ulitik maning kakabsat kaya mapan kailan dyan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com weno jay ayan ti Facebook account tayo nga rapok ti Karabukov. Yan, weno i-text yun ni DJ Miles iti cellphone number na nga +963-926-758-8326. Weno tumawag kayo ti stasyon tayo 078-652-2384. So dito pa lang ti programa tayo sa Liweng ti Amianan manipod pa lang dito DLS Ilocano Interactive Radio. Dito ti pagayam mo pa lang DJ Markson. Dito sa marunong nga sa Liweng ket na napolwan ipapanaw ko dita arpad po manipod pa lang iti the very best of Miss Delilah Leng pamitan iti volume 7 na nga inaramid pa lang ti Dan Langgaman Soundtrack Production ken rapok ti Karabukov. Dayo at itan, di kasidong mo biyag ko, itan taawanin mariknam kanya. Agarubos man, dagitin ulwak, ipapanaw ko, dita arpad mo. Kaya nga ini ayat na numuwasagot ko ken ka jak tu baybayan di ayat ko ken ka tanakay lakasa dito'y puso. Papakan ti isip dagiti langin bagayungan naglasat dito'y barukong ko luluwak na garimaya o biyak ko pumanaw akong biyak ko dita sidong mo sa pulek ngeten na kay kariyak alubong agyaman na ken ka taubaw nga ayat mo nga inpananam mo kaniyak o biyak ko. Itan
ayat nanumuwasagot ko ken ka. Jak tubaybayan ti ayat ku ken ka. Tanakay lakasa ditoy puso barik nag-addan tulong waya-waya masupapakan ti isem dagidi langin bagyungan naglasat ditoy barukong ko lulwak nagari mayak o biyag ko pumanaw akong biyag ko dita sidong sa pulek neten na kay kariyak alubong agyaman na ken ka taubaw nga ayat mo nga in pananam mo kaniyak o biyag ko nga in pananam mo kaniyak o biyag ko. Yan, dito pa ilang sunata nga napoluan, ipapanaw ko dita arpad mo. Yan, manipod pa ilang ti album The Very Best of Miss Delilah Leng Pamitan. Ayan, under iti volume 7. Ngay naramid pa ilang ti Dan Langgaman soundtrack production ken rapok-rapok ti Karabukob. Yan, nagiti madamang nga dumdumngeg tatanga oras ken madamang agbuy-buya. Happy watching and happy listening po. Yan. Kablawan teman iti naimbag nga bigat kini Romary Joyce Fimenya. Hello po from Hong Kong. Happy listening po and happy viewing. Stamet kini Ashley Shane Tobias. Hi naimbag nga aldaw mo sir. Watching you from Singapore. Pabati po. Hello po. Yan kastamet naimbag nga aldaw bro from Riyadh. Yan. Manipod met kini Mr. Nestor Gurion. Then hi sir kablao man dagitay madamang agapgapas jay kabayo vintar. Yan madamang agapgapas kano na imbag nga aldaw yo ken bigat yo ken malim yo ken anyaman nga oras ita sa tayan yo. Yan agapumet kini Mr. Leonard Calaustro. Ayan, nagapumet kini Mr. Perfecto Agkawili. Hello mga karapok. Ayan, naimbag nga bigat mo Mr. Perfecto Agkawili. Manipod Ditaminante dos Kawayan City, Isabela, Philippines. Tamat kini Marites Berta Alabata. Ayan. Oh my God, I like it, so nice. Ayan, happy listening po Ma'am Marites Berta Alabata. Ayan. Ken Nelly Redoblemet. Kunana hello mga karapok watching from Taiwan. Maamin kanya yung nakamonitor nga madamang nga dumdumngeg ken guybuya babae niti live Facebook tayo winujayan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com naimbag nga oras yung pailayang papagayam. So iti pailang ti programa tayo nga saniweng ti amyanan manipod pailayang ditoy DLS Ilocano Interactive Radio. Yan no kaya ti pailayang tagipahabol ka dagiti requested nga kan tayo wenno greetings yo tarami din yo ket i-like yo lang yung Facebook account tayo nga rapok ti Karabukob. Yan mabalin nyo dyan mga karapok ti agi post iti mensahe yo. Ken no kayat yung met ayan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com live na live nga mabuya yo. Ajay naka-onboard nga DJ wenno digiti kankanta wenno sunata live na live nga mangiganyo digiti paborito yung kankanta. Yan dito pa lang ti pagayam yo DJ Maxon manipod dito DLS Ilocano Interactive Radio, the first and number one radio online in Northern Luzon.
siyag laeng di di mailibay. Tano nito di na met awisen, di nagpagtalnain na kumarayo kita ngayon. Nabatado biyag ko, iya ay kuwita ang pad mo. Tato'y puso na kayawan, talugading mo. Talayawin man biyag ko, to'y paaglulo. Inkakadkasyan, to'y agon uno'y taayat mo. Alingagem, uri agayat di mo guraen. Tanuman pa'y sisyain, di di mailibay. Tano nito di na met awisen, di nagpagtalnain nga kumarayo kita ngayon. Nabatado biyag ko, iya ay kuwita ang pad mo. Tato'y puso na kayawan, talugading mo. Talayawin man biyag ko, to'y paaglulo. Inkakadkasyan, to'y agon uno'y taayat mo. Yan. Yan, dayta dagay sunata nga napoluan, wagay YT Rabi. Babayan pa lang iti RRTK All Star, ayan ti album da kakabsat ken karapok, dagiti ayog dinto agkupas, ayan ti volume 6. Yan, daydi sample iti CD mga karapok. Yan, no kaya't yung mat nga gumatang, dagiti tagilako ti CD dito ya DLS Ilocano Interactive Radio. Yan, ti ubrahin nyo lang ket ag-PM kailangan dyan ti Facebook page tayo nga Rapok ti Karabuko. Bueno dyan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Yan, bueno, tumawag kayo, yan ti cellphone number ni DJ Miles nga +963-926-758-8326. Bueno, ayan ti landline number tayo nga 078-652-2384. Yan, ambag na imbag nga bigat kenal daw, dagiti madama nga dumdumngig pa lain dito programa tayo nga saniweng ti amyanan kunana ditoy. Magnagabok kini Madama Nelly Redoble. Hello mga karapok watching from Taiwan. Yan kay Madam Jedith Stevens. Hello from Washington. And request ko man Kuya Jay awan tinagbasulak from Roma Rejoice Fimenya. Yan, happy watching. Yan, happy listening po sa lahat dyan sa may abroad. Yan, hindi lang doon sa abroad, lahat na nasasakupan am amin nga naka-online itatang gundaway na imbag ngal daw yung amin papagayam. Yan, dito pa lang ti programa tayo nga saniweng ti amyanan manipod pa laing dito ya DLS Ilocano Interactive Radio. Yan, the first and number 1 radio online in Northern Luzon with DJ Markson till 1 p.m.
Pagkauyawag ka di agsao tipno pagkaumsyag ka di no
pailaing pagayam ken mga karapok ti programa tayo sa Niweng ti Amyanan manipod pailaing ditoy DLS Ilocano Interactive Radio. Yan, dagiti madama pailang nakamonitor tatanga gundaway kablawan tayo man ni Mr. Jomar Fernandez kini Mr. Kenneth Cortez. Stamet kini Mr. Ernesto Talosig. Kini Desa kini Mayros Fernandez ken kastamat kini Mr. Perfecto Agkawili. Ayan, happy listening gayam kay naimbag nga aldawyo dita barangay Mansibang Nagilian Isabela. Ayan, dagiti amin nga Agaser family. Hello. Yan, Bukwan family, Lacaste family. Yan, ken Villanueva family. Nang nangro naman digiti kumparik dita kini Mr. Raimundo Agaser kasama di kumparik pa nga may sa kini Mr. Henry Villanueva. Yan, kasama kini Mr. Liomar Joy Bukwan. And kasama kini Mr. Marlon Lacaste. Happy listening kay naimbang ka pa nagdingdingig kada kayo amin dita barangay Mansibang Nagilian Isabela. Kaya kastapay manipod pa dita Reyna Mercedes Isabela dagiti Placido family. Ayan, di kumpare ni Mr. Harry Den Placido dita Reyna Mercedes Isabela naimbang bigat mo ken aldaw mo kumpare. Yan, ayan, happy listening kakabsat ken kastapay dagiti naka-online yan, happy listening and happy viewing po. Yan, nagyaman kami tingkay palang tarabay iti programa tayo nga sa Niweng ti Amyanan ken kay panang suporta iti kabarbaro ken number 1 nga radio online dito Northern Luzon dito iti DLS Ilocano Interactive Radio nga imatmatonan pa laing iti Dan Langgaman Soundtrack Production ken iti Rapok ti Karabuko. Ayan, dahiti sumarunong sonata gayem nga inakisagot kada kayo ket dati title ng Basol ko kadi dahiti nga sonata ket irok mi man kini Mr. kini Madam Romary Joyce Femiana. Ayan, request na dito nga sonata yon. Yan, dito ti request mo madam ken nagyaman kami ting kaya pa nagdingig dito programa tayo nga sa Niweng ti Amyanan. Lulipatan ka
Tinakiltay ngayon. Denggem ading anyan anag pintaskan maguyugoy rignak nuy semut may matangak rigat tuok ipusuket maawan sigawan sa bali ngay nagpagraywan denggem ading anyan anag pintaskan maguyugoy rignak nuy semut may matangak rigat tuok tipusuket maawan sigawan sa bali ngayon nagpagraywan di mo kunay na tuy ayat mangikulbo siksikat pagtuyusan day tuyrik na ken puso tuy ayat ko alapate ang nanayonin gatanen sana baring-baring natalingin nagpintaskan maguyugoy rignak nuy semut may matangak rigat tuok ipusuket maawan sikawan sa bali ngayon napagraywan denggem ading anyan nagpintaskan maguyugoy rignak nuy semut may matangak rigat tuok ipusuket maawan sigawan sa bali ngayon nagpagraywan di mo kunay na tuy ayat mangikulbo siksikat pagtuyusan day tuyirik na ken puso di ayat ko napate agnanayon ang gatanen sana baring-baring natalingin di mo kunay na tuy ayat mangikulbo siksikat pagtuyusan day tuyirik na ken puso tuy ayat ko napate agnanayon ang gatanen sana baring-baring natalingin Nasimpet apagayam aduwa panubok din agpinaypayan aduwa banag inta nagkadwaan best friend forever daytat kayarikan iti aldaw saan na mapuputan imasideg ka bangag may sa balikas apan nagpakada mapankan sa bali adaga asinupay itati kamangak asinupay ita ipangibagaak iti na
narway adu a problema awan kabadang kun itirikan rigat best friend forever kanu ka ang makita mamis ko adua kat katawa best friend forever forever whenever sabay ta di ka mangliplipan Ayos to. Naanos, nasimpet, apagaya Adu, panubog din ang pinaybayan Adu, abanag, inta nagkadwaan Best friend forever, daytat kayarikam iti aldaw saan na mapupuutan imasideg kat abay kung agmaymaysa balikas apanag pakadan mapankan sa bali adaga asin lupay itati kamangag asing lupay ita ipangibagaan iti narway adu a problema awan kabadang kun itirikan rigat best friend forever kanu ka ang makita mamis ko adua kat katawa best friend forever forever whenever sabay ta di ka mangliplipan best friend forever kanu ka ang makita mamis ko adua kat katawa best friend forever forever whenever sabay ta di ka mangliplipan sabay ta di ka mangliplipan sabay ta di ka mangliplipan best friend Ay namanong kun marik nam lakuma Tuirikik na itang na agdama Nabayag izin na paspasek siya ka Imaakan sa tadi ka makadlaw May nga aldaw ngayon ta nagsaba Akepa-kepa unay kay dilignak Ikinig-inig dahil to'y panagnak At lumapansin pintas dahil dilangak Ay namanong kun marik nam lakuma Tuirikik na itang na agdama Nabayag izin na paspasek siya ka Imaakan sa tadi ka makadlaw Ay palsi-palsi Ay ato ang nasangit Yan manong kuwa tumutri-tri Anay ko Di ka unay tapatong ko Tabarandilyas Na apyesen manong ko
bayag iti napaspasak siyang ka, sa tadi ka makadlaw. May nga aldang ngayon ta nagsabat, pagkeba-keba unay kay tirik ikinig-kinig day ti panagnak, at lumapansin pintas day tilanga. Wit-wit, ay, pansi-pansi, ayat ko anasang ken manong kuwa tumutwit-wit. Anay ko, di ka unay tapatong ko, tabrandilya, nga akesen manong ko. Ay, pansi-pansi, ayat ko anasang ken manong
dapat yan mi nga karapok kaya nga gayem nga madama pa lang ngeg dito'y programa tayo sa liway nga tiyamyanan. Manipot pa laing dito'y DLS Ilocano Interactive Radio, the first and number one radio online in Northern Luzon. Yan, dito pa lang ipagayam yun ni DJ Markson. Yan, ululitan mi gagayem, ayan, dagiti kayat na nga gumatang, iti tagilako nga CD, iti DLS Ilocano Interactive Radio. At dapat iti tagilako mi nga CD nga iti album ket, ada titulo ng Ilocano versions for Decade Duo by June Seriales and John Mark Pastor sa volume number 1 dati kakabsat dati gisample iti CD da. Yan, babain met iti executive producer tayo ni Sir Dan Langgaman. Yan, kasama iti associate producer kini Sir Felix V. Seriales Jr., line producer Darlene Can Lilinos. Yan, sa ating album promotion yung 4 decade duo stakeholders worldwide Rapok T Karabukop. Yan, from 89.7 Yes FM Kawayan City, Isabela Federation, Isabelino ako, Winnie Talosig, Boots Francisco, Marisa Mikwa, and Rakuya Palma. Yan, eting example ti CD mga karapok iti 4 decade duo. Yan, mabaling kailang nga gumatang dito'y station tayo, dito'y DLS Ilocano Interactive Radio. Kayan kastamat pa, gaya rapok ti Karabukop, best of Mr. Marvin Agne at imedya sample iti CD na krapok. Yan ti binulig pa lang mat iti executive producer tayo ni Sir Dan Langgaman. Yan, digiti mayat nga gumatang ulitek lang kakabsat kay na pabagayam ti ubrain nyo lang kaya't mapan kailang jayan ti dlsinteractive.weebly.com when na yan ti Facebook account tayo nga rapok ti Karabuko bayan nag PM kailang ijay when no i-text ni DJ Miles iti cellphone number na +sign 63926-758-8326 when no tumawag kayo ti station tayo 078-652-2384 digi telepono tayo digi gagayem. Kaya na dapay mga karapok iti i-promote ko itatang agundaway dito digi kabarbaro nga multi DVD player manipod pa lang iti ano to rapok ti Karabukop dito digi Caravision video okay with 20,000 na kanta, 20 songs with RRTA singers sa background. At sample na kakabsat, at picture na ni kakabsat. Yan. Multi-DVD player, compatible with DVD, MP3, VCD, CD, kena CDR, RW, and picture CD, then MPEG-4. Yan. Dito'y ket available dito'y DLS Ilocano Interactive Radio. Ulitek dito'y Caravision video okay with 20k songs with RRTK singers sa background. Yan, Caravision video okay, the official karaoke of Rapok ti Karabukop. Yan. Kaya na yan, nadapay. Thank you Ma'am Mama Delilah. Yan. Special thanks to Bawa Mena. Buwa Mena. Yan. Nasamay pangontra ti anyaman a klase ti cancer. Goiter kenamin a klase ti sakit. For further information, please contact Rapok Ken DLS Production. Ayan, ulitek. Special thanks to Buwa Mena. Yan. Nasanay pangontra ti anyaman a klase ti cancer, goiter, ken amin a klase ti sakit. For further information, yan, please contact Rapok ti Karabukop ken ti Dan Langgaman Soundtrack Production. Ulitek tinaga na dito nga
Tinaga na dito nga agas ket ato'y mga karapok, buwa, mera, dito gisampol na o mga karapok. Ayan. Ayan, no, kayat yo, ti Agabel, dito amin nga na-promote ko tatangal daw. Gumatang kayo dito DLS Ilocano Interactive Radio. Kulitek, ti aramidin nyo lang gagayem, kaya nakarapok. Yan, mapan kayo dyan, ayan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com. Yan, wino dyan ti Facebook account tayo nga rapok-rapok ti karabukob. Ayan, ken mabalin nyo nga tawagan wino i-text ni DJ Miles. Gayan ti cellphone number na nga +63926 758 8326. Yan, wino tumawag kayo ti telephone number tayo, landline number tayo dito DLS Radio 078-652-2384. So madama kayo lang nga dumdum ngayon dito programa tayo nga sa Niweng ti Amyanan ko na dito. Yan, very excited, first time ko pong makinig ng Ilocano music in 20 years ko na yan kay Madam Jedith Stevens. Ayan, happy listening po. Stamet, kini Marie Villamar. Good afternoon, DJ Wapo. Hello to RRTK family, especially to DLS producer, Mr. Dan Langgaman, at hashtag I love you Taiwan. Yan. Manipod met kini Marites Wong. Hi from Hong Kong. Stapay manipod met kini Melinda Vitales Alonso. Hi, watching from Singapore. Hello, happy watching po, madam. Kini Arlene Kabab Supnet. Ayan. Sagmamano sir atay multi karaoke mo. Mama Leng. Gore ka lang mga karapok, tadamangin tayo kini Ma'am Leng. Mano kano ato? Ayan, ni Madam nga Arlene Kabab Supnet, ati gisampol Madam ati multi DVD player tayo 3,000 kanong eksakto dito yung Madam. Yan. Plus 3 pieces nga CD manipod ti rapok-rapok ti karabukob. Yan, 3,000 pesos ti bayad nakakabsat plus 3 pieces nga CD manipod iti rapok-rapok ti karabukob. Ayan. And then nagiti madama pa nga dumdumngeg yan naimbag pa lang malem kanyayo patgen mi nga kabsat ken gagayem ken karapok dito pa lang ti programa tayo sa Niweng ti Amyanan malipod pa laing dito DLS Ilocano Interactive Radio. Palubusan nakit paneknekak itatan biyaku tanawayaak numan kas bilang mapakawan nakpay gaputa nagbiduta nagbasulak anarway ket adtuyak apadu saken ka tapnun lumag-anday tarik nam pagkawanan nakati pamakawan mo di mo kad ipaidam nagbasulaken ka ngemjak ing gagara
Tana alukuyak gartem arik na. Numan kas bilang mapakawan nakpay, gaputa nagbidutak nagbasulak anarway. Ket adtuyak apadu saken ka tapnun lumag-anday tarik na pagkawanan na kadi paimaminsan pamakawan mo di mo kad ipaidam nagbasulaken ka ngemjak inggagara tana alukuyak gartem arik na. Tana alukuyak gartem arik na. Yan, yung pagpailang nga oras kada kayo gagayem, ken nakakabsat, dumdumngig pailang dito yung programa tayo nga sa niway nga ti amyanan, manipod pailaing dito yung DLS Ilocano Interactive Radio. Yan, nagiti nag-post message na kini Ma'am Arlene Cabab Supnet, yan kastamat kini Ma'am Melinda Vitales Alonso. Ayan, iti executive producer tayo ni Sir Dan Langgaman kay at mabasa nanto dagita nga post yo, dagita nga suggestion nyo, dagita nga katanungan nyo. Sungbatan nanto madamdama dagita madama na. Yururayo lang ken kasta iti basta iti management ti DLS Ilocano Interactive Radio mabasa danto mit data ta sungbatan da kayon to madam. No kasano iti arrangement na data damdamagin nyo tatta babaen dito in promote ko nga Karavision nga video okay with 20k songs with RRTK singers sa background. Ayan, kayan talong additional nga free nga CD manipod pailaing ti rapok ti Karabukob. Yan ti Karavision video okay, the official karaoke of rapok ti Karabukob. Yan kastamat nga ulitek man special thanks to Buwa Mena nasanay ang pangontra ti anyaman na klase ti cancer, goiter ken amin na klase ti sakit. For further information, please contact Rapok ti Karabukob ken Dan Langgaman Soundtrack Production. Ken kastama dagigay available nga CD nga mabalin yung magatang dito yung station, dito yung muno na. Ayan, Rapok ti Karabukob, the very best of Marvin Agne. Ayan, naramid pa lang Tilanggaman Soundtrack Production kay Rapok ti Karabukob. Stapay nga dapay iti Ilocano versions sa 4 Decade Duo. Ayan, Volume 1 by June Seriales and John Mark Pastor. Ayan, under pa rin ito ng Dan Langgaman Soundtrack Production and Rapok ti Karabukob. Yan, kastapay nga adapay iti CD nga magatang mabalin yung nga magatang nga Rapok ti Karabukob Talents. Yan, babain pa lang iti Dan Langgaman Soundtrack Production ken Rapok ti Karabukob.
Then dagiti pay gagayem dagiti ayog adinto agkupas volume 6. Yan babain pay lang ti Dalang Gaman Soundtrack Production ken Rapok ti Karabukob. Ken kasta pay dahil iti tagila kuming CD The Very Best of Miss Delilah Leng Pamitan. Ayan volume 7 under pa rin ito niyang Dalang Gaman Soundtrack Production and Rapok ti Karabukob. Ayan. And lastly, they did Amazing Ilocano Divas of Isabela by June Dolorico and Amazing Sasa. Ayan, anda pa rin ito ng Dalang Gaman Soundtrack Production. Then, kasama iti Langgaman Gray de Yompok Records ken iti Rapok ti Karabukob. Ayan. Kay Melinda Vitales Alonso, thank you sir. Okay, salamat. Then kay Ma'am Arlene Cabab Subnet, ayan, maraming salamat din. Pakihintay lang po. Sasagutin po yan ng ating management. Ayan, dagiti dumgeg tatang gundawa, yan, manipod alas 11 aging gana ti alauna ti malem, yan, nagyaman akmanin kanyayo gagayem kay nakakabsat, yan. Sabay kumata mali kayong mga dumdumgeg dito programa tayo sa niwan nga ti amyanan manipod Lunes aging gana iti Biyernes. Ayan, agyamanak kada kayo kakabsat alaig dating gundawain nga pumakada agyamanak ting kay panang tarabay kay ning kay panang suporta dito kabarbaro kay number 1 nga radio online tayo dito Northern Luzon dito iti DLS Ilocano Interactive Radio. Ulitek, tiaramidin nyo lang no kayat yung gipost dagiti message yo when no dati damagin nyo nga importante kasi kung madagiti kayat yung damag tatay dagi about itinok sa noti payment kasi dagiti tagila ko mi dito DLS Radio to brain nyo lang kayat mapan kay lang ijayan ti website page tayo nga dlsinteractive.weebly.com wino jayan ti Rapok ti Karabukob yan agpost kay lang ti message ijay kenti kang runaan na mabalin nyo nga i-text ni DJ Miles jayan ti cellphone number ng +sign 63926788326 wino tumawag kayo Karapok dito yan ti landline number tayo telephone number ti DLS Radio 078-652-2384. Yan, nagyaman na gagayem kaya na tuno Lunes ulit kastimate laing oras manipod alas 11 ti bigat aging ganat alauna ti malem dito programa tayo sa niweng ti amyanan dayto iti pagayam nyo kabsat yo ken gayam yo DJ Markson mangibat-bati kada kayo tinaimbag nga malem ken God bless Kawayan City Isabela Philippines. Karing linipat mo ita, tsak pa'y napadpa
di ka lang kumana ang